Nakon nesrećnog incidenta sa zlostavljanjem, predsjednica sestrinstva odlučuje da zaštiti svoju moć naređujući svom polubratu da zavede ćerku potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država. U kući sestrinstva Delta Phi članice su vežbale svoju prezentaciju dobrodošlice za Carolinu Mitoj, buduću predsjednicu. Međutim, Sisi im kaže da njihova prezentacija nije dovoljno dobra. Trenutak kasnije, Carolina stiže nakon što je njen dečko Roar doveze. Sisi se hvali svojim planovima za prijem, ali je jedna od žena podsjeća na optički problem koji je ostao od prolećnog bala prošle godine. Pre 3 mjeseca, Lucian Belmont, Carolinin polubrat, ušetao je na prolećni bal, a zatim se iskradao na strastveni susret sa Beatrice Ford u kupatilu. U međuvremenu, Sisi ga je bombardovala porukama, ali ju je ignorisao i vratio se na zabavu nakon intimnog susreta, gdje je šarmantno prišao Kate. Beatrice je također pokušala da uđe na ekskluzivnu zabavu, ali su je 2 djevojke zaustavile jer nije bila na spisku gostiju. Istovremeno, Black Powell je povukao Luciana u stranu i aludirao na to da želi intiman odnos sa muškarcem. Potom im se pridružila Sisi, koja je s Blaom razgovarala o svojim planovima za predstojeće izbore, otkrivajući pažljivo isplanirane korake ka pobedi. Iznenada je ugledala Roara sa Jenny Davenport, glavnom rivalkom Caroline za predsjedništvo, pa je obavestila svoju prijateljicu. Na kraju, Carolina je tvrdila da uvijek dobija ono što želi, što je izazvalo tenziju između nje i Luciana i dovelo do svađe. Sisi je intervenisala da smiri situaciju, ističući da je njihov jedini pravi problem savez između Roara i Jenny. Kasnije, Carolina je zatekla svog dečka kako posmatra ritual zlostavljanja na prolećnom balu, koji je bio mnogo brutalniji nego što su očekivali. Dok su novajlije trpele užasan tretman, Scott Russell je dobio udarac u glavu i srušio se na licu mesta. Kako je zavladao haos, Carolina je shvatila da bi incident mogao uništiti njene pažljivo osmišljene planove da postane predsjednica. U sadašnjosti, Roar se suočava sa pitanjima o tome gdje je bio tokom prošlogodišnjeg prolećnog bala. Dekan Sheffield počinje da ispituje one koji bi mogli znati nešto o Scottovom stanju, fokusirajući se na otkrivanje bilo kakvih nezakonitih aktivnosti zlostavljanja koji su se mogle dogoditi. U međuvremenu, kongresmen Russell, Scottov otac, insistira na odgovornosti, pitajući zašto još nema posljedica, ali Scott tvrdi da se ničega ne sjeća, što samo produbljuje misteriju. Sheffield objavljuje da su sva bratstva i sestrinstva na probnom roku dok se ne pronađe odgovorna osoba i najavljuje da će policijske snage na kampusu biti udvostručene, posebno zbog dolaska ćerke potpredsjednika. Ispred škole, kongresmen obećava da će podržati savezni zakon protiv zlostavljanja i sarađivati sa administracijom kako nijedan student ne bi patio poput Scotta. Istovremeno, Claudia Mitoj ima privatni razgovor s Lucianom u automobilu, razgovarajući o njegovoj budućnosti i sljedećim koracima. Dodiruje mu nogu i priznaje da je, iako mu je maćeha, oduvijek bila privučena njime. Nakon što ga ostavi ispred Delta Phi kuće, odmah odlazi, dok Carolina priča Sisi o Annie Grover, ćerki potpredsjednika. Lucian se pojavljuje i skida odeću, zbog čega polusestra kaže svojoj prijateljici da napusti sobu. Dok se on kupa, govori mu o Annie, ali on deluje nezainteresovano, pa Carolina priznaje da želi novu studentkinju za sebe jer veruje da škola neće ukinuti sestrinstvo ako ćerka potpredsjednika bude članica. Žena traži od polubrata da ubedi Anu da se pridruži sestrinstvu, pa on pita šta će on dobiti za uzvrat. Polusestra mu obećava da će, ako ubedi Anu da se pridruži Delta Phi, konačno spavati s njim jer je svesna njegove privlačnosti prema njoj. Kada Ana stigne u školu, prepoznaje Luciana i osmehuje mu se. U međuvremenu, profesor Hank Chadwick s konfuzijom pozdravlja Sisi jer primećuje da gleda predmete na njegovom stolu u kancelariji. Ona se predstavlja kao njegov novi asistent i ukazuje na to da je on jedini profesor s predavanjima od preko 100 studenata bez asistenta. Profesor insistira da mu asistent nije potreban, ali ga Sisi ubeđuje obećavajući da će mu prepoloviti obim posla, pa Chadwick pristaje da joj dodeli posao. Istovremeno, Blair i Scott leže u krevetu nakon ljubavnog čina, a zatim Blair pokazuje dnevnik s napisanim pričama koje ne može da pusti ljubavnika da pročita dok mu potpuno ne veruje. On dodaje da bi mogli iskoristiti dnevnik da pronađu odgovornog za maltretiranje i da ga kazne, ali Scott kaže da nije važno jer se ne sjeća ničega sa te večeri. Dok Annie razgovara telefonom sa majkom, Lucian joj prilazi i pokušava da se predstavi. Njen telohranitelj, Sandy, interveniše, ali Annie kaže da je u redu. Međutim, napominje da čovjek ima popriličnu reputaciju i odlučno mu govori da je ne zanima spavanje s njim. U međuvremenu, Caroline suočava Roara, koji je obećao da će svratiti, ali se nije pojavio. Kada zahteva da prizna šta je uradio Scottu prošle godine, Roar sve negira, ali Caroline kaže da više nije spremna da ga štiti. Žena je zabrinuta da bi mogli izgubiti svoje poglavlje i ne može više da ćuti, ali njen dečko sumnja da ona ima išta protiv njega. Besan, Roar govori Blairu da želi da Caroline bude izbačena i zabranjena u kući, ali njegova devojka ga prekida.
Optužuje ga da je povredio Scotta i na njegovo iznenađenje njegov prijatelj staje na stranu žene. Kada Lushan stigne, Roar traži ključ od sefa, očekujući da je to njegova karta za izlazak iz problema. Međutim, kada ga otvori, shvata da knjiga koju traži nedostaje. Besan napada Lushana, pa Caroline zove kampus policiju u Alpha Gamma kuću. Na kraju, kampus policija prekida tuču i odvodi Roara. Scott počinje da povezuje stvari i shvata da je Roar verovatno osoba koja mu je prošle godine bacila limenku piva. Kasnije, Lushan razgovara sa svojom polusestrom o Roarovom padu i kaže da može imati Annie ako je želi. Zatim Sisi otkriva da se nova studentkinja juče nije pojavila na prijemu u Sigma kući, što je dobra vest za njih. Međutim, brinu se da bi stvari mogle postati gore zbog Beatricinog članka koji oslikava sestrinstvo u negativnom svjetlu. Caroline tada govori svom polubratu da iskoristi spisateljicu da bi došao do Annie. U međuvremenu, u Anninoj sobi, Beatrice objašnjava kako funkcioniše grčki sistem na kampusu, kako te grupe upravljaju školom i kako su neke gore od drugih. Tada nova studentkinja vidi Lushana kako je čeka napolju, odlučuje da mu ne priđe i pita svoju prijateljicu šta treba da zna o njemu. Pre važnog događaja, Caroline se sastaje sa članovima i objašnjava da će večerašnje glasanje odlučiti ko će dobiti pozivnicu za predsjedničku noć. Sisi počinje da pregleda kandidate, među kojima su mnogi imali veze sa Lushanom, što unosi dodatnu napetost. Tokom Anninog redosleda, Sisi i Caroline su iznenađene kada dobije jednoglasno glasanje za pozivnicu. Nekoliko dana kasnije, Caroline odgovara na poziv od Claudije koja spominje da su Roarov otac i polovina njegove izborne baze odustali od njenog velikog poslovnog događaja nakon tuče u bratstvu. Ćerka obećava da će sve popraviti tako što će pridobiti Annie na svoju stranu. Posle poziva, pod stresom, Caroline šmrče nedozvoljenu supstancu koju drži unutar krsta oko vrata. U međuvremenu, Annie i Beatrice stižu na novi politički događaj, gdje Ella i ostali raspravljaju o društvenim konstrukcijama. Žena upoznaje novu studentkinju sa članovima i Ray spominje da, iako se ne slaže sa politikom potpredsjednika, poštuje to što je Annie svoja osoba sa svojim stavovima. Istovremeno, Caroline pronalazi Lushana kako provodi vreme sa Blyem i Scottom. Kaže mu da joj treba jak partner za predsjedničku noć i insistira da njen polubrat dovede pratilju. Žena izjavljuje da joj pratilja nije potrebna, jer sve što treba da obezbedi jeste Annie i njen uticaj. Dok šeta kampusom, Sisi primećuje potpredsjednikovu ćerku sa političkom grupom i odmah zove Caroline. U međuvremenu, Annie nije potpuno uverena u sve što grupa govori, posebno u vezi sa preduzimanjem akcija protiv grčkih kuća. Beatrice predlaže da bi mogli zamoliti njenog ujaka, koji radi u magazinu Time, da pogura priču još dalje. Istovremeno, Caroline suočava Lushana, tražeći od njega da joj dovede Annie. Potom pominje njegovu prošlost sa Beus, upozoravajući ga da je ne razočara. Naglašava da je nova studentkinja njihov ključ sigurnosti i preti mu ozbiljnim posljedicama ako ne uspe, uključujući oduzimanje njegovog automobila. Nakon što žena ode, on poziva nekoga da zatraži uslugu, shvatajući koliko mnogo zavisi od njegovog sljedećeg poteza. Sljedećeg dana, Sisi smatra da Caroline treba da izabere novog muškarca za vezu, uverena da bi to pomoglo njenoj reputaciji, ali Caroline se ne slaže jer je više fokusirana na Annie. U svojoj sobi, nova studentkinja pronalazi brojne poruke od Lushana zajedno sa gomilom pozivnica, a njena radoznalost raste zbog njegove upornosti. U Alpha Gamma kući, Bly nonšalantno oslovljava Lushana sa gospodine predsjedniče, a Brian se pridružuje šali, podsjećajući i da je on potpredsjednik. Kasnije, Lushan daje Annie poklon lažnu ličnu kartu na ime Cassidy Featherstone. Ovaj gest je intrigira i privlači je više nego što je očekivala. On joj kaže da je uživao u njihovom vremenu zajedno pre nekoliko noći i veruje da je i ona, ali ga zbunjuje njena nagla hladnoća. Insistira da ima još toga da ponudi i pokušava da je ubedi da mu pruži još jednu šansu. Da bi osvojio, obećava da će na predsjedničkoj noći učiniti sve što ona želi. Annie oprezno pita da li je spreman da se povinuje njenim planovima. U međuvremenu, Bly posećuje Caroline kako bi je obavestio da je novinarska ekipa stigla i priprema se za veliki događaj. Sisi također obaveštava Caroline da je ćerka potpredsjednika na putu ka njima. Caroline izlazi napolje da se obrati okupljenoj gomili, izjavljujući da će večeras označiti početak nove ere liderstva. Iznenada, pojavljuju se demonstranti koji pozivaju na ukidanje grčkih kuća. Uprkos tome što vidi Annie i Lushana kako staju na stranu demonstranata, Caroline ostaje nepokolebljiva, signalizirajući svoju posvećenost događajima te večeri, uprkos sve većim izazovima. Sljedećeg dana, Sisi čita članak u kojem se navodi da je Annino učešće u protestima podstaklo anti-grčki pokret. Caroline to odbacuje kao lažne vesti, uveravajući svoju prijateljicu da sve drži pod kontrolom. Okuplja članove Delta Phi sestrinstva, ali u naletu frustracije uništava telefon pre nego što izlazi napolje.
U međuvremenu, Beatrice razgovara sa Annie, hvaleći kako su se stvari dobro odvijale za njih. Dodaje da je nova studentkinja impresionirala ljude, iako je Annie uznemirena zbog negativne reakcije na članak. Lucian prilazi, a nakon što se prijateljica udalji, ćerka potpredsjednika otkriva da je mislila da će članak pomoći, ali sada je ljudi kritikuju. Lucian pokušava da uteši Annie, govoreći joj da se previše brine o tome šta drugi misle i sugerišući da treba da se fokusira na sebe. Istovremeno, Caroline razgovara sa Blyem o tome da Scott postane sljedeći predsjednik Alfa Gamma bratstva. Priznaje da bi taj čovjek mogao biti koristan za njihove planove i nakon što se Bly složi da pomogne, počinju da strategiraju. On spominje Briana Roa, bivšeg potpredsjednika, kao jedinog drugog kandidata, ali insistira da će Scott pobediti sa velikom razlikom. Kasnije, Lucian se suočava sa svojom polusestrom zbog promjene svog pristupa, izražavajući frustraciju njenom kontrolom. Caroline ga podsjeća da je njegova pobuna bila samo gluma i spominje šta je u pitanju ako ne ispuni njene zahteve. U privatnom trenutku, Bly koristi Scottovu ranjivost i nudi mu intimnu uslugu u zamenu za kandidaturu za predsjednika Alfa Gamma bratstva. I dalje nesiguran, Scott pita o Brianovom učešću u trci. Rešen da obezbedi pobedu, Bly preuzima stvari u svoje ruke i lično posjećuje Briana. Naređuje mu da se povuče iz izbora, bez obzira na to slaže li se sa odlukom ili ne. Međutim, Brian jasno stavlja do znanja da je naporno radio za tu poziciju i da želi moć, titulu i beneficije koje uz to dolaze. Bly ga odbacuje, govoreći da odluka više nije u njegovim rukama. U međuvremenu, Annie pokušava da pozove majku, ali je Lucian prekida u biblioteci. Pokušava da joj pokaže da ga nije briga za posljedice, ohrabrujući je da prestane da brine. Međutim, Annie insistira da razgovara sa novinarom kako bi očistila svoje ime, ali on brzo ukazuje na to da će razgovor sa medijima samo pogoršati stvari. Uprkos frustraciji, Annie nevoljno pristaje da veruje Lucianu. Istovremeno, Beus uzbuđeno prima poziv od novinara iz Manchester Dailya, koji želi da je prati tokom simpozijuma nove političke zajednice. Na drugom mjestu, Sissy i Caroline razgovaraju o predstojećim događajima kada ih Bly prekida sa novostima o Brianu, koji dalje odbija da se povuče iz izbora. Predlaže da bi samo ženski dodir mogao rešiti situaciju i da im treba pomoć u otkrivanju Brianovih slabosti. Caroline im kaže da se koordiniraju sa Sissy, iako ona isprva odbija jer mora da pomogne profesoru Hanku Chadwicku. Međutim, Caroline insistira da profesor nije vredan njenog vremena i da to treba da uradi zbog sestrinstva, pa Sissy na kraju pristaje. Kasnije, Lucian i Annie odlaze u prodavnicu da kupe alkohol i druge potrepštine. Kasir traži Anninu ličnu kartu, što ih stavlja u neprijatnu situaciju. Nova studentkinja koristi svoju lažnu ličnu kartu, ali je kasir prepoznaje kao ćerku potpredsjednika. Lucian brzo tvrdi da je ona samo njena dvojnica, a Annie dodaje detalje da bi njegova priča zvučala uverljivo. U međuvremenu, Sissy posjećuje Briana kako bi pokušala da pronađe kompromitujuće informacije o njemu. Nakon neobičnog susreta sa njim, zove Blyja da izvesti kako je saznala da je Brian dobro obdaren. Bly joj kaže da improvizuje i pronađe način da to iskoristi u njihovu korist. Sissy se vraća i pokušava da koristi led kako bi učinila da Brian izgleda manje impresivno. Kasnije, Lucian nagovara Annie da se okupa sa njim i zajedno skaču u vodu i nakratko se zabavljaju dok alarm ne označi opasnost. U panici uzimaju svoje stvari i beže sa osmjesima na licima. Istovremeno, Bly koristi kompromitujuću fotografiju koju je Sissy krišom snimila da ucenjuje Briana, zahtevajući da se povuče iz izbora. Obećava da će, ako to uradi, fotografije i glasine nestati, dodajući da su svi članovi Delta sestrinstva spremni da potvrde njegove prednosti ako sarađuje. Zbog straha od poniženja, Brian objavljuje da se povlači i šokira sve podrškom za Scotta kao svog naslednika. Na događaju političkog društva, Beatrix razgovara sa Alijem Dunbarom, novinarkom iz Manchester Dailya. Pokušava da nagovori Annie da podeli svoju priču, ali je Lucian podsjeća da dela govore glasnije od reči, aludirajući na njihov prethodni uspeh u sabotiranju predsjedničke večeri u Delta sestrinstvu. Te večeri, Annie i Lucian prisustvuju protestu protiv grčkog života i pridružuju se grupi dok se približavaju kući Delta sestrinstva. Na iznenađenje svih, Caroline dočekuje demonstrante uključujući Beatrix i poziva ih da uđu u kuću i uživaju u šampanjcu i hrani koju su pripremili. Kasnije, Caroline prilazi Lucianu i Annie, nudeći novoj studentkinji priliku da krene iznova i uživa u zabavi. Kad Beatrix uđe u kuću, žali se novinarki na novac koji sestrinstvo koristi za ovakve događaje. Caroline čuje komentar i kaže da je Beatrix uvijek dobrodošla da uživa u proslavama, baš kao što to sada radi. Predsjednica sestrinstva suptilno otkriva da je Beatrix prošle godine učestvovala u selekciji Delta sestrinstva, ali nije dobila priliku da prisustvuje žurci jer nije bila na listi. Ali primećuje ovaj detalj, shvatajući da Beatrixovi postupci možda proizlaze iz lične ogorčenosti jer nije primljena u Delta sestrinstvo.
Besna, Beatrix optužuje Karolin da je čisto zlo i pokušava da ubedi gomilu da ode, ali niko je ne prati. Pokušava da nagovori Annie da odu zajedno, ali ćerka potpredsjednika se izvinjava i kaže da želi da ostane još malo. Kada novinarka zatraži komentar od Annie, ona kaže da trenutno nema šta da podeli. Karolin preuzima reč, skrećujući fokus na Scotta i proglašavajući ga novim predsjednikom Alfa Gama bratstva. Blythe zatim preuzima kontrolu nad razgovorom, vešto osiguravajući da priča ostane pod njihovom kontrolom. Sisi prilazi Annie i neformalno traži njene podatke, nagoveštavajući da bi mogla biti budući regrut Delta sestrinstva. Kasnije Lucian privatno čestita svojoj polusestri, ali ga ona brzo podsjeća da još nije ispunio važan deo njihovog dogovora. U međuvremenu, Brian posmatra Blytha i Scotta izdaleka, sumnjajući u njihove interakcije. Dok se noć završava, Karolin gleda kako Annie odlazi sa Lucianom, intrigirana i nestrpljiva da vidi hoće li njen polubrat uspjeti da sprovede plan ili će zakazati.